Tuni ni sim som lagu thado kum sang ni la som ni lagu ni kho in jong thado thu so akonin ba noi thu so dang ho thado pa wa ngai la na nei ki taw hite thu so ni sima ke ma ba si song ko langa firing ome ki ti thu chu firing ma cha poi kupum army hot agam sunga hin mo ka mo hi bobe bang fire hi bobe ron wang ha la we ti ve ku kitia dinga lam ka hi headquarter hi ta ni lekang pu pila cycle lang kuleu ta wa ija headquarter in ima bolum lo ima he phalo ta banga hi di hinam khan khobe inam mi pi ngai lu nam lo to akilo tan mi pi ka na ki bezo poi headquarter da fit lo nam lam kai da fit lo hi zo jang te le ma khong lam pi ki ka ki su thinga ka cha na ga ma ku kitia lam pi pinom lo ho chunga action la asu thing sit set lew hen a hi ka cha na ga koi te bang ku kitia lam la su boy le koi ka cha na ga tra im le thu pi poi lam la an diu ki kom to na diu thu pi zo a hin ba chi gam diu hin thing noi lam kai ki ti chu lung mong se la ina mo to to thim the hi poi gal kap di ngai le gal kap ding aki sai le nom ta aki sol the hi tu a bang gal sunga lam kai koi te bang ki sol no ma gal kap nom lo no umule nang ho jong na pan ma kun hai un lang khang tha ho lam kai sa ta win agim ne dan nam dang ho be sa tin ki cha sa taw te tu chung okyang ni ho ka cha na ga to atha bi an sat a ki mu da ne hin ni wa me te repeat te ti okyang ni ho ti pang khom wa tha bi a i hung ki ga lu hi koi madang the mo hi pon cabinet minister post ho po deji a avela manipur gov ki tun do na dia popular gov an job ku ki zo politician mlm minister inei ho thi mo na sat in ka chani na hi tole si popular gov ki sim ne dia hi center government in thu zo ho so group ho jong thi mo theilu hi poi thinoi lam kai aji cabinet minister a hi lo le dcm achan thei phot le tia guwahati nampi ki ga na lung thu se ma pan wangu wa aji nu jong an kham zo lo nam si pai lam kai rin lai hi akoi mlm minister ho hian lang cso hian lang thinoi lam kai hi jong le sathina salung ne owa nampi minna ne ki ha silwa nampi conclave na sim owa nampi longtho na siamu nampi minani ka asil naula khatsa na jui kit lo hi chi a hi tu nya nampi pap hlunga athu gim le gen the pen jong nammi te chule gam le nam nga ya asu na za na front line na duty bol volunteer thu gim zo si thu hi tai mehem ni hi wani kha asil ngamle ebola na su bli lo ham tu na hi tabang gen the na hi chung pathian nom lo ji a hi pap hlung a hi akitin no me aji chu manipur population tampen meite repi so in ba alone ji in hello over tu nya hi chi ka cha na ga milong tangkul le lang me nscnim le zuf kam song group cha jong alone ji hello wa ki kap ton po polathi na man na ito over i khu ki hal the hi sathina salong ni kha asil na na su bli lo ji over chung pathian nom lo wa nampi chunga ham sin hlung a hi ki ti jong le ki sei khel lo ding hi popular gov an ki job hi henlang manipura popular gov an ki cm hi henlang manipura president rule army tha na an na lai hi le movement ki pin now SAUT zo hi ding dol chi zom jingin tin sule manipur state gov zam hi chanin thanei pon tin sule manipur boin ho jong control no min tin sule ka cha na gal ku ki te boin hong ki pat na litan sare khong sangkai lenga ju kham kin na aji mai meya okeng ho to hi chan ge boin na so hi pon te ani khoma ma a chu central gov in army le center for that na mang cha na su thip ding a hitai man cha po a chi chule lo da na khuna choi ding ngai to action kila ding hi djp mukesh mi koi machan man cha apu a chi hi lo le lo da na khuna choi ding hin ngai to zo si ata to che na ki mai to pi ding hi tin djp mukesh sing chun a phong do ata na hi security force so he nga khul ki la zo se ta sa ki ben do thein dinga ata to china na to akila ding hi tai tin jong a phong de e sil sunga hi masanga din mun banga hong clear kit ka se security force in sa ta operation asil ha pi ding hi social media thu di lo lang sa mo chunga jong na sa te in vel suina ki nei hin le nam ho ki ka boina so sa ding ngai to mi hilo le group mo chunga ta to china action kila ding hi tin jong djp chun a phong do be ki nin hi rims a kon hil chit na rims in the sim 15 June ni kho a ko ki zo a ki su ko ho rims a ki pu lu na thu a hil che na hin nei na over chun ama ho ki zen na din security arrangement poi et in he statement chun rims in hi che ki tong kho ho su 183 military hospital lai makho medical care a kon refer a hi ati to le institute in health sa chu hi tabanga ki su kho ki pui le wa le hi concern authority in avet ko hi tin sei chin na nei na hi
hospital na sei be na chun dam lo dam na ngai cha hong ki palu ki ti phot chu ama za le nam ki be lu wa angai cha dung ju ya ki je na hi aji chu hospital na chi pile professional line chu dam lo ki su kha be khol hi ka duty hi tin hil chin na hi nei vin a hi tule rim sa kun public mi ho he nga nge nom chu ta bang hospital ki be la ki phin na le boi na sim hin asunga dam lo ki jan ho lung gel i chan ham khat na su boi na hi ati institute in ki ngai cha chu koi society hi jong le ki thim to ne le corporation nei khom hin dam lo na ve kol na dia phalam zo amano ding hi tin asayu na hi CRPF akon Cobra Commando Battalion ni Manipur sunga hong ki tolu ding ni ki ti chu Manipur din mun ho asache athei din muna phanin Home Ministry chun battalion thumjo atolu dingin to agol anei tan hi Cobra ho hi CRPF on face by face a hin puiding tu la sunga battalion thum chu hunglu so diu hi ichan chu hi tun la thu so ngai zo montena tha do tu so ngai zo se na bonsa ven mangpha